Ambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Tuti Yambi Ambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Tati Yambi Ahambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Shamahawarami Tawarita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Buddham Dharanam Gissami Dhammam Dharanam Gissami Sangam Dharanam Gissami Dutiyampi Buddham Dharanam Gissami Dutiyampi Dhammam Dharanam Gissami Dutiyampi Sangam Dharanam Gissami Tatiyampi Buddham Dharanam Gissami Tatiyampi Dhammam Dharanam Gissami Tatiyampi Sangam Dharanam Gissami Titarana Gamana Mahaparipurna Panadi Bada Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Atale Mataphe Amye Shambami Adena Dana Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Osale Makome Amye Shambami Kami Tu Mesa Sara Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Eyale Mamabe Amye Shambami Buddha Vada Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Lele Yule Mabyobe Amye Shambami Dura Miraya Misa Pamadatana Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Te Ayale Mataupe Amye Shambami Idami Punyam Bodhi Nyanata Pisayo Hodu Idami Tilam Nippanata Pisayo Hodu Idam Punya Pakam
တရဏေနတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တဟအတူပင်စသီလံအင်္ဂါ၅ဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုဓာတုကံရခိတံကတဝကောင်းမွန်ယုတိစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ကြကုန်တည်တာဖြစ်၍တဗ္ဗကိစ္စနှင့်ပြုဝဲကိစ္စမန္တမြတေမှာအပမဒေနာမမေ့မလျော့မပေါ်မတန်ထက်တန်သောတတိတယကိုစီကိုငါဖြင့်ဓမ္မာတေထဓမ္မာတရားထကိုစီကိုငါပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြလေကုန်သောတည်း